Dila GLP School Pharo Isira Thomke Pratrok Polling Station vote ki jok along Soar Law voter kachito. Dipu rong supi pen kilometer trok senior cap anake helo ongdung adima long piniani anta kaching thru atomon jab tam dela. West Karbi Anglong District Lapen Meghalaya State ahoy Lemra killing aroy along Okipru. Kardam ada beberta long penili junaliti mupi non berta ang don pen arju ikha. Upper Dila GLP School Pharo Isira Thomke Pratrok Polling Station along jangming koira player ni puthot vote jok thu. Vote ki jok aphai pinso phante so arlo tumsi vote ki jok omuna asonsi theklong. Kethom Autonomous District ST Lok Sabha Constituency ki parlo Upper Dila GLP School Pharo Isira Thomke Pratrok Polling Station along Kidamtang Jangmi Krener Cap ani vote ki jok padolo. Bonda vote ki jok ahut VVPAT a machine katora ke klang ajok Election Commission of India pen puthot laso polling station along vote ka pajok thu ji aphan jangmi inkoira pri ani apor ani hot thulo. Upper Dila GLP School polling station ki parlo long trok a voter puthot patahini a vote ki jok thulong aning rung si solang jong a vote jehar jak thu. So arlo a voters bangrum pet pen bang Pharo hinira bang plikep runner cap jehar jak. Pinso a voter aphan so arlo a voters atum paksir cap lang kilil. Difu matipung kilometer stroke senior cap anbak ka helo doji Dhansri MSC constituency ke parlo angkang lorop langso hawar thedi timung arong pen chenglok rong pho rong trok anbak do. Lahaya rong malom pini ani anta kaching thro atomon jabdun dela. Hakwa sonsi nonpu ani anta donang bom lang lake akaprek akai kalilo lake Karbi arong lo. Mentu akai si lahai arong along kaching thro atomon jabdun popusi chiroktok ovekimia tumpen ningje. Kidamtang 1978-79 aningkan malom pen Theroni Charia li pen wangsi non kido bom arong along lang pathirlo bonta hala soar ni pen pini ani anta kaching thro amu Karbi Anglong Autonomous Council pen kideng ave pinlang lapen pini ani anta madoi MLA lapen CM kahumridam abang ave pinlang kusi hadak arong arat asal he pen thirang tiang no nang pachini don lorop langso haw along rihing ami ki hingta pabeng hoy kidam ki wang aphan towar ka dure pen chenglok pinang anak ki sung pen hadak ki doara da tum chitong nang rintilo lapen isi ningduk meme alam abang ki non pini ani anta IAY ahem sota long dun wang belang lo chari aw suma atumta kachali ahem mate school ahem nang kapali dun atowar ka hino party ka jok pinang anak ki sung chitong nang rintilo lasi Karbi Anglong ki chingthu piklo pupen chehok nam nang ni dipu atunga mat ke do Karbi arong ke kachingthu atomon lidam dipin lang dipu pen kilometer stroke senior cap malom ke no anta hakwa kaya sonsi Karbi atum ke do nang bom na lasi lahaya di malong kachingthu ji aphan ove ki mi atum pen chenglok hamphanga song la pen council kachari ke the ki dinga tum Karbi arada phan kechelang nang ji anutin along ta arpudo kiliga hut lak atangka padar areda phan mute kidu kilak Karbi arada tumaphan chelang pona sonte Karbi Anglong ka chelar tek tik ji kusi pinang an khai ka ching hona tumpe je West Karbi Anglong District lapen Meghalaya State ahoy along aningkan wanga son tak thak si piningkan le thot ta jangmini phai inkoira pli ani arong angbong pen Lemra killing aroy along Okipru abirta ke paman pon abirta pherang ke tumpen kat news sa hemalong birta nang pale West Karbi Anglong lapen Meghalaya along ria hoy Lemra hawar killing aroy along aningkan wanga son tak thak si piningkan le thot ta arong angbong pen Okipru patupon bangso Okipru along bang Pharo phosu se aradatum setongdun kasetongdung aradatum Lemra Putsari Christian Putsari Hindu umsuai lang erdang lapen adungarai arong pen ang parta Meghalaya pen rong thomarata setongdun si mesen examjin pen Okipru asai pachun pon আমার মেইন উদ্দেশ্য হল আমার মেইন এইম আৰু আমার মেইন যেটো অবজেক্টিভ হল আমি to maintain peace among the people of this locality এই পার হল Karbi Anglong এই নদীখন হল হিমা আমি Karbi Anglongত থকা মানুহ এই বৰ্ডাৰত যারা
স্পেচিয়েলি আমাৰ বৰ্ডাৰত থকা মানুহ কেইখনমান গাঁও মিলি আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই নদীখনত আমি মাছ মাৰোঁ। গাঁও হ'ল আমাৰ পুছাৰী হিন্দু, পুছাৰী খ্ৰীষ্টান, খাবলাঙুঞ্জি আৰু লেমৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰা। আৰু এইফালে হ'ল মেঘালয়ৰ চালপাৰ হ'ল লুমফুই আৰু আমখাং আৰু মৌকেৰ, তাৰপাছত আৰু উমলাপেৰ। এইকেইখন হ'ল আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা। কেইজনমান মানুহ আহে? আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 500মান গোট খাই সদায়। কি দি মাৰে? গছৰ শিপা বা নহ'লে গছৰ খুঁটি দি আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে মাৰে। মাছক ক্ষতি নকৰে? মাছৰ ক্ষতি নকৰে। এইটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বি কাষ্টমাৰী লগ বুলি কয়। গতিকে আমি বছৰে বছৰে এনেকুৱা কৰা হয় আৰু এইটো হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য টু ব্ৰিং পিচ এণ্ড হাৰমনি, একতা হ'বলৈ কাৰণে আমি এইটো কাম কৰোঁ সদায়। Non malom so poropan bir tamung tonpon iksena. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Dihina mopi pothor birta along wangtulo. Election Commission of India pen kapin khadateng ke Thom Autonomous District Lok Sabha constituency ke parlo Upper Dilaji LP School Pharo Isira Thom ke truck polling station along Jangmi Niphai Inkoira plia ni pothot vote chok thu ani so dangla pen monsa mangbong pangrum pet pen bang Pharo truck ner kep ang bong pen bang Pharo ner kep truck si avoter vote chok si solajong ajakong charja
Kethom Autonomous District ST Lok Sabha Constituency ki Parlo Upper Dilaji LP School Pharo Isira Thom Kep Truck Polling Station along ki Damtang Jangmi Krener Kep ani vote ki jok padolo bonda vote ki jok ahut VVPAT a machine katora ke klang ajok Election Commission of India pen puthot laso polling station along vote ka pajok thu ji aphan Jangmi inkoira pri ani apor ani hot thulo Upper Dilaji LP School polling station ki Parlo long truck a voter puthot patay hini a vote ki jok thulong aning rung si solang jong a vote jehar jak thu so arlo a voters bang room pet pen bang pharo hini ra bang plikep runner cap jehar jak pinso a voter a phanso arlo a voters a tum paksir cap lang kilik ada ba beta bang kela pon sekang ton pon iklo do me thak me kurang thu